ti o de ti bo ne kakaka yeri ko echi sa ti be ma no we okọ Accra ton da CC tini sakanta na ton to ko ese okọ no bi ye edwuma ho business yi bi na want me anya gusbiem ton so betene fi na bi ni ho to mo try lighting tino ye le fi ran try lighting ta konya e di nya e for yes anya light and say tene fi o let me sacrifice am ye I no sacrifice ben first day break me virgin make be ma break me holy first day no fear saying oh but how na me get it na me call 16 17 more because that time na won call school na me go school the by time cause 18 eyimu na me call KG2 so it is only oba die at the age of 16 years 16 I didn't ya just because na me call any TV to me call them call TV uko nipa ne dem call TV TV raba ba penyi wenyi kura se kura nyasne wo wenyi se me kura eno abetena ne papa nche ofio wow it means so no onim hwe because 16 years what do you know nimhwe ente bi wo ko timi mi ya kan se me dwun so aba na odwane emba cause na de bi on me mu se me bre because uswa onu so nka hwe me dwun so aba o me pie na de mo ache ente mi se ma me abefia sama abefie ko ma me papa nyo bi adom because am ko pesika enti se won fa ho andom sa na obeba no na wa pesa ba dade ni de ontimi nya ho dade de ene ACC enti enum no o ma ne papa Sunday light by bre mo ana enti ho no akonya se enya light menim de okoye menim de okache ne papa na wo ka na entre ankare se ho no ase ohun se o ya ne boy ani bi ohun se ase obi a wenyin nsene wo no ebe mfie sen no benyi o no benyi mo zi 50 years 16 17 mo kwa na no ba be ase 2021 wow ano yes I don't know oma munya light nti fi hono na oni ne ntamu de ni tesen oh yeah free ba be do baby no ba be used to it that phenomenon kasa no is like me when say me no bibi wo yentem ti bi ni a bi wo kom de kura ho na me ko didi tina me de sakonya ne nya me de me ho tesen also fa ho na o fa ho ti papa na djuma say na ma me ko echi ko bo woman biti central sakamai central furniture mo ye furnitures no ti ko bo woman ti on woman di nkomo na SM papa Mr. Fernandez ati djuma wo company ho na se uma me na uma me so na papa so ko djuma no enti papa no nim furniture wo hwe nti ko woman bi wo central fan ye ngana mo from friend ye okay to na edin papa ko chene nsa no cha che no sandpaper tani esa mo sandpaper de no be ye ni san kaka na ja on so GP kaka ti company ye djuma mo ti ma baby efi bi mo ti ma baby so de ti beto no me de ma da na wo awusia no te se da na mo anyamu no ye company na de ma mo sa asisi abaye mo de anya say de company no the mawa is like workers of you is workers house like workers if you e benya ho betna ana mudini ye sa kwa na dia just di nya nam de ko school anya die nam sa de ko school Royal Star ni just uko KG2 nukra na mbu abe musanto school me ko KG2 ne didim oh school papa sa upon so na me twen just because I just minim try upon sa di kaka and be class 1 ko sia madam bi ho and me tire so ma sorry na za madam no oyobi a obo me pa wadesua mu okay and one or two things me di mu any me books me nyama ngiti bi na obo me enti no na masku ni be me ni ji be me de bebre ti me fi madam Ajala yes madam Ajala if finish or a copy P2 me ko sia teacher Evans okay Edu your friend say Mr. Edu asojamai ni ire no ni nua bema okay
Okay. I'm teacher or P2. Don't say the demon so be boa. Kona me sumo mo. Be me sumo me ko ni fie ko aduane. Me aduane ni ade. Me aduane papa. Okay. Ko ma me de me tra no. Ti me sua aduane me ko fie ko aduane sinu aso fi. Omo ye classes aso fi wa be fie. So ba no wa ye. Bibia. Me fie ade yo ni sanyama ne de. Enya de me de. Okay. Enti etibo no odi be ye adwuma ansa na okosua adwuma foforo bi ana. Etibo no mi ko school no. Na me so school na nkasa no. They repeating your P4. Just the one part. They repeating your P4. Enti me say school na me nkokra biom. Okay. Enti no after school na me kokra first be no. Na me nya rabbit. Na mo wadanko a me nya omo. Wow. Me nya na me nya me hwe obi de man nipa tu fie ho. No chill. No jama me na me hwe ya no ba no be chem be ma. Obewo. Na ma me skana me koto oba be ka. Oba ka, this one be wow. To ba me koto ekono nyem. Wow. To we 8 quite nkwa. Nti me gusu nya omo sa. Ti ma be fa yefunu. La papa ne ba twato. Ti sa yefunu na me rabbit me fa bi se me koton. Oba ya ma me di metine ekoton ye. Ti ma me yese kono de me kosua adwuma. I'm electrical way. Ti ma me se de me kosua adwuma. Preocupa me hu sika na echi kwan biom. Me say papa nti me provide nkwara no ne ama okoton ntam so aso. Nti te se mi jano this kan ko eto ne ama de be ko hospital. Wow. Ti ma ko nyan ma ne ko na me sad ya after all eti bono me ya de onga kra. Anta mi so seta ko na kwa no mo nya wo shi kwa ne. Okay. Ti kios mu ka kan to me chance so mo ye kwa ne futuro. Na me bo ti be wie no nya kala fofo de ko fie. Okay. Because in futuro no be tu ye fie kwa no. Na sare ke school si fie. Nti no mu wie kwa ne wie na pe bibi kakra sa de be si ene ne eni mu ano. Nti wo ye ade foforo kan ti boni ho. Eti bon mum de mi so fi mama me konungwa. Na Policy kakra. Ko policy ye. Ko we campaign na me sua mo haircut ne we ni no ho we von ne we touch ne ma no ho. Nti bet my we touch. Eti my bibi eti bon. Eti de se mi hu ye. Mi hu kwa de ya. Obeye. Nti wo ye adwuma foforo kan eti boni ho. Mama be yare. After on Mr. Father no worry mu ye ba ha no me omo ho ade bibia no. Be fa yefunu be fa ye no. Ayefunu entofom. Me ba boy ya wo ni wiye. Kwana mama yefunu da so ho. Ya wo me wo ba boy. Okay. Enti ono na wo ni nyina echi kura na still mama yefunu da so ho. Enti yefunu wo almost 5 years. I am my last born. Mama nye makola ni 5 years. 5 years. Ono po anya no recent years me. You know awo nyenu na wie o. Papa ne mama nyenu no awo wie. To mo wie no. Na say nyi se sabai. Kinyi se no akwara ntofom. 5 years. 5 years. No. Mo kwa ebisa. Debi. Mango ebisa. Because I didn't any pass me nyem for 5 years onwo. Na mo nkwa ebisa. Mo nchi asori mo nchi bebia. Ya nkwa anko kase peba. Onu fa ne yefunu. But nyi se ne baaye no. Enya wanyi afi adene nto. Mama so bra no bre. I get it to 1.5 years. 2 years I'm riding. I say kwa sorry. Yakwa. Yetisa bibindroni okone ba. Sofra we nya akola. Yakowe sofo mo fe no sofo lakos. Na sofo mo tara mo fe no. Awo kuma sa mo fade kro. Okay. Sa mo fade koho. Nyina so. Tinyame adom no yedne kodua sofo bi wo. So edro. Mo fe se sunanso. Ele mo chiye. Aho na mai ko jama metoye. Kwase ni abre. Mo bele. Te ko jane to. Aho ni yakopado. Oda ya sorry ya. If na mem. Say to fawiem. Say to fahin. Munim bebia. Me wana ma me frɛ me. De asema. If na mem. Wow. Oni bebi efi, oni bebi ekọ, oni bebi etufa. Oh. Nti apart from ma me ti bono be ye me edwuma ne mba.
environment ni be basa ko kiosk no ni senya no ni pese ni pa bebe wa senya bi so mo hwe wo bie ni sepe kra na oni mie kra beba enti ne mam be tuma dum se mepe djuma efiche bia ti mam bi ta be spray main gate wo what they need for you if you want to be spray main gate wo no ti wa be fela na mabwa na etwi mama mi bi ka 5 cities na me da shame ho 5 cities no ese mi dim na mi je bi na mi sene me baby wow ti didi musa mampaba kromo we be do 10 cities e 15 cities na cost kaka we o chance obi se main gate bi ti kokko e be fa machine ko na makoro akọ me ko ya no charge so be 100 Ghana 50 na me 550 didi musa na se me je adwuma one sheda anko se me ko sia spray boa sa na de and so was all to you ese me chapante no me de me po ho ade ni bibia ene be committees and bia na be kwa kopomo and never koma no nti say no we sprain ka ho achane gate pe ana say gate na car na say discount and let's can ni discount here but says e bia nche na media na say car speakers ka ni mu sa bebe aga na akonti ana cheska ni na ujidi se Ghana yedi Ghana de sister asimo bi say akoye youth ya ye kasa wo nsa no adwuma e bi adwuma mba o ye den obi aboniti o mana kasa se ne mu dia den mum dia den kan ni bible dia den mum nti me bi say abayenje 11 to mana ade no saade be saade no saade ni die ebe ha drink akra 11 but ebi eye mpenyifo so nim ni nti omo so omo ye okay they tell me say nti attacks efa hono titi because omo no munim ni nti ya kominu mi no yeti we enim de we ma ne se ko omo no munim me ma no tuntu ye na mo ne ma ekoso ahoche na eba na eka na ekoba omo no munim okay enti ye be ka ne say ne pepe mo omo ho tani bonu mu omo na okaye adwuma ofaka tisi ya okasa wonya ndis kai ye hwe loy fair ochina ye betum Saturday fair no ebe kosho by 1.15%. We take no e want to say because they say we too flow fair. Say dey nche be nante. Ono hwan. And then mo nante. Say nche be nante. Then me no nante. Because loy fair we want to be na hwe djuma na kwa na wa charge na kwa na. Na say wa ha scan ni ya. Ani pokase. So we be simuntem. One night. And I said I was going to back out. It's on Bocasa. Okay. Okay. You for honum be so benante. Me pese e bi koso e wo Ghana me ho say we are say Ukraine and Russia. Me pese wo ka say bi na ento obi a o te Russia me Ghana especially Ghana for na amakodua e wo Ukraine omuko school and Russia omuko school fofiant water and tokwa besin wo mo amode esu any ofre ebre Ghana for say yenhwe na ekufuado enfa plane nkosaba ekufuado aba out say the president e dey aba out say obema yakosesa wo nyina ye pin crashem sembi e dey ama wo mo na waye Ghana ni a wo ka say enche be na anti the plane ka ha yenfu say la ye to life mu na plane musu ye tu and I say family dey some baba to mama. Okay. Because and I did back with your probably no. Yama has a see you then I say ya bia. Ebeko enu. Skawa ha won ho. Skawa. Sa. But ye ni nim ni e dey. Enti me do tu kwan ya unko. Me tu kwan. Me kwa dey. Enti ese kwesi me kwa dey. Oh, say me do tu kwan ya kwa adwuma. Oh, so me kosua dey. Oh, bi also o mai mu hodada. O ko so no so ano ni ko tran so ya. E different. Obo also ko ejuma o sale djuma bi o akwaye ti se mi tuwi me hear yourself into fa o ye ejuma ti mi duna mi je ejuma mi ti mi ejuma na me ji mi sika bo bi afno no ko no ko start say me bibi ano ka o de ko o ko bi na fi ho uhun de nti a o ko ho sa ma no so ko a mi ni se ko o ko ejuma pe o sika ni ye ko so bi so fi ho
Nti said the one I will go pay be a shame you are come over be a one year to want you see and they okay. Me too can't cover that, but what gets me no year. At least minimum 1 or 2 things be found. They said, I mind they said, I'm going for me any part. I said, I'm here any part, don't go. But I'm not one. Maybe I go pope. I mean, no sooner as a papa. I call my member to me free, maybe do a pepe. Okay. Come in, maybe be a in pray. May my black boko. May be a boko. And I said, no, you are the enemy, Jimmy, morning to me, Jimmy. I'm saying, because I'm also fast woman. Okay. Madi bia yene tabu chakutundi eye so no o yeso a ahwemo eye asamato no enti me nuanom omo yeso asamato omo ne amane atomi me say omonka twini enka desembo omonka omo to omo yem yeah they should have patience yakopo ya doma yede gu entutu yeso wo man mu ase ba be form e bo pa so say the painful tutu no monye enko form be kan yon ko so inu ene mo nkwane ne say o ma say o mo kan yon ti say fa say inu no mo boda mo na mi ai e mu so ma say o mo kan yon o mo kan yon ko bi ko fo bi aduane keke bo e be boda mi pa so on say je so say yo e bi binti ana mana ba ne sa so kan yon okay enti o so kan yon okay e photo ben na de mama ye parliamentarians almost your absentees were parliament and I've been back been e dey ato ho say obia absent ne ho e wo parliament obe taking issues enti e photo ben na de mama ye MPs I say ya te kwa bi e koso wo ho a ya se Ghana for kran because I saw mutna soma 11 no some be pass you some pass you Ghana for yehu I photo ben na de mama e penye for no mu kan hu se esua de fi wakoye youth no e penye for kan hu se esua de fi okay na baba na muntu ne tu fi omuti okay ni nti a youth no bebe e pese nya omuti ase mo mo se penye for baby se obi ni si o penye no ujina de so de se pe to ni o ujina no te wa obe hu nti ya bebe ani ni die na ebu e ma e penye for se o mo bi kan jan okay to sua de jan enti no bibia no mu se esua de fi omuti enti no munye omunye fa de nsi wo na bibi nsi wo e ma yesu YouTube because omo ye na e besu omo a e bia na ese ne omo ye no nteso ma yesu ye da ke yesu ye ba ye beye ayenye e mu no omo ye no so ye ko ye boni okay ba ye disere na de besu omo en kan de bre besu omo se bibi omo ye bi on fa tiase ne odo ye adwuma kwa do omo ye no omo ti oketu e bi o bo mo krokro kese omo krokese pa e omo Ghana ma nyina o to mo ye bibia mo se de mo ye bia afete ni padodo okay nti e pamoto omo hwe na omo bibia omo nye ni yemu na ni papa mu se na bia eso e be boy mo mo ndwene omo nko mo anya omo nko na e ya ade no okay se omo ye omo dwen so omo nko ba nya omo nko yes e ho e man fo omo ye omo hwe se e ye no nko fo yeso e fa so ben nso em se nso be no e fa nso fi wani mu a sima ha ai wa ham nso bi wa da e je su se ntra bi ni ti ni fi o se mi ye fi o da ni se mi fu si wo na bi fi o nti e sa mo ye ni sane boy okay sini omo so struggle omo do man ko school omo so apia pom bibi Ghana des menya amu se ko mo ba man ne no le se yesu ha ne nti no mo hwe na yen kan ye se be ba na se emba Charles ye be da wase fa say for obaye o ma ye siade in fact your life itself is a history and I believe say once a time no and once upon a time no o the be story ama be shenkrofo in crying because your youth baby were outside that they are going through this things but obi o ho ntimi and na ye ma sikedro edibemu and name Mikukum Mame, Mikukum Papa, Mikuminia. Look at even how you protected your sister, say Obia and Yanni Bonnie, a young crasher, Eddie Mobia, that's it. Say Odo life story, Eddie ever saw me young. I was here for her, and a fella, O fella, ABC, our Charles. You won't mean himself was near the papa ye, or so you'll be, he never gives up until wow, Tifia. Also, go through a man, ye be more any similar to Charles, dear no. I was also soon saying how never to give up. Now, hope he say.
o de me ntwa Tell us so kasa me ntwa no se ma ko pam pese me kana me nua no me ma me ne obibia samodi abrabon to me so no one e mo pa ba e wa de o mo yo okay and two wo pe kunimdie so ahun se kuku e wo ho asena kunimdie beba okay et what me di kuku so a kunimdie so sentime yede enka et me pa mo twala bia na e ne enfiti preocupe eu fazer enfiti preocupe se não janere eba enfiti preocupe nyade kakra kasa nya ho abotre nya ho mre obedu e ma woni mbre de obi wo eso bia ni ti odo be wiase ane empre wuti e ma wuti ko bodi yakopɔ do ba eso abotre no bia be wiase be nyesika wanye sika e woni enti a wanye sika o yakopɔ do be yeye edu be esuade mo obi a obi onu wo bi ana sese pa unim okay eti ya ko buta ma ni pa de sin bi odi ni ba sa so okay ti che na me de me pa so mu ni say nkuku obi bibia kwa mu nkunimdie so sai den e wo ho nkuku na mu ana nkunimdie wo so enti me ndi nkuku so nkunimu a nkunimdie so enti me odi da okay eti me sere say o mu timi mi o mu ni no kuti nkuku no ne nkunimdie enti me den e da ave opria ibiti opra wete wuzana ye the Charles sebo kan no ana ebewie ye da se obibia se da ne da wo hwa Attention TV YouTube Facebook Twitter ko ho no my Attention TV page asida kese so enkoma ko invite se da ne da wo se asne midin ene akosia so asida kese so enkoma me cameraman sikapa me producer ejewa ye da se